on Saturday thui ke jingleka hapdeng jong ke Portugal persa ya ke Colombia lasai menstap pengap ha ke por san beje menstap ke Colombia ke ladon hakti rupon katba ke Portugal pat kadang don tangku masau poin ha ke kti ke jongka nang ta ke DR Kongoru kadon ha ke kti tang si poin hanrei kan si kendu ya ke Uzbekistan ke tim ke bompat yuk poin watang si senru lada jia bahkan job lasai ya ke Uzbekistan kan sayo sau poin balada jia baka Portugal kan ram haga Colombia kan sasahi sau poin ke Portugal kan don kam ban job ya ke Colombia kumta ke jikhun kan salong ke ba ibang bha hapdeng jong giri ar teligi tim nang ta sa ke wipat ke jira kai ke ba kham itinat shu lasai menstap pengap haga por nyu baje siteng menstap kadai hapdeng jong ke Austria persa ya ke Algeria namar kini baro ar teligi tim kidang don tang kumba mar lai poin haga kti ke jongki lada ke wei ne kite kan remno la ti kena kin salik pai yinga artat kumta ke jingile kai ke jongkiru kan salong ke jingile kai ke bitenat bha namar baro artlikitem ki don kam ban job bad ban yo rungru sha ke round of 32 Susu ke jelekai jongga Ghana persa ya ke Croatia ru kan dei ke jelekai ke ban saitanat bha namar ke Croatia ke don hagakti laipon bad ke Ghana pat ke don hagakti saupon ka Croatia ke don kam ban job bad ban rungru isag round of 32 bad hagre ke jelekai lada ke Ghana kan ramru kadang yo hi ban rung lingba jongga third place namar kalayo saupon hanrei ke Croatia pat ke don kam ban job ya ke jelekai ke ba khadu ke jongka kumta ke jelekai ke ba khadu jongki te ke ru tuli ke tim kan sadei ke jelekai ke ba itanat hadu kata lasai mensta pengap namar baro kite ki ru tuli ke tim ki don kam ban job kawai ya ke wipat kumta ke jingya pen erok sa jongki te ki ru tuli ke tim haneng kan satadam baik thui lasai mensta pengap namar baro ki don kam ya ke jingjob kumta tongene pek manu ban yo rung saka round of 32 but manu ki ban sa lek paying no hai ke jela kai ke bakhadu lasai mensta pengap kublai simunta thadu bikendu ha ke wipat ke video